Haprang gajing fresh tamba gajing trekam jaka sang Voice of the People Party kamtam AO President jaka uba Adan Mila basemaj. Ya kabalayo jeng kersanu nang pun ki jaka bat ki bun ba ki beriu. Hai la don ki beriu ki bla mi ba ki bla kanto akirin san social media. Nadu kini ki bnai ki bradap ba nadu kini ki sngi ki bamanta. Handai gajing to kabla kata palat ya kalong yang jong ba dan bat kayeng kasam go jong u ba kabla penbitar ru yaki nong yalam jaka VVP bat kumjuru yaki pai ba jong kari. Kadai kebelakan thok mentakasni da we ubriu uba ada ka akaun VPP dan VPB dan. Bat gini kejing thok namar berkira klamran sebab pelan nak kalang jauh sangat uperta ko asyuk man peni hela sepen jungut no kum kadak man saki bala penmi da uni ubriu ba ka akaun hakan ni ka Facebook. Kalau mi kejing ta ha pen ki pai ba bari maliat tinggi ya ke bukum uni ubriu namar ura pen klamran emtang ya ladi. Regalan kejing le arandu ya kari ba kajat menriu ke batip akor dan akor batip beriu tip lai. Nakaliang uba adan simlang ni ulah subuh akas status jeng hukum di. Kijing kento, kijing keno, kijing penbut nam, kijing tak rong, bat kijing pentok beria, hagirin san sosial media persyak yanga. Kem nak dalilai, man pelip ya kemesim iri, bat judgment riu jonga. Handai ka penpau pertai, haduk kanu ngilah yador, kum ka judgment riu, habadon kum kitu, kijat beriu, haka imlang salang. Uba adan ulah angru, ngami man syakri ya ka judgment riu, amman kamai spa eladi shimat, Hingga syak dan shop, bat syak dan share, la kumbang adai uri bomban. Nyuma kanam lak basno aki jemut kejeng perkhat jonga, la penkut uba adan.